Tako je, lični rad je jako važan. Nekad ljudi zaborave da i oni moraju proći kroz to što radi s klijentima i da prvo trebaju da upoznaju sebe. Ako ne poznajemo sebe, onda vrlo teško možemo raditi s drugim ljudima. Naročito ako, recimo, dođe klijent sa nekom temom koja je nama teška tema, koju mi kod sebe negdje potiskujemo, onda ćemo je vjerovatno se truditi da i kod klijenta potiskujemo, da izbjegavamo i tako dalje. Ljudi dođu sa tjelesnim simptomima i nekako nemaju osjećaj, ne mogu povezati se u kojoj su emocije. Ako im recimo dam krug emocija, da nađu neku emociju tamo, njima to ništa ne znači. Tako je. Ja recimo ja sam na svojoj grupnoj psihoterapiji, na kojoj sam bio učesnik, naučio što znači ništa. Jel? I to je za mene bilo takvo otkriće. Jel? Ja sam jednom napravio grešku da sam išao na jednu edukaciju i bila je u drugom gradu i moj klijent na coachingu je također prijavio se za istu edukaciju. Odnosno, ja sam držao edukaciju, a on je bio, odnosno, tako on je bio učesnik i ja sam ga rekao da ne ide on svojim autom, ja sam ga povezao sa sobom u autu. I to je bila greška. Danas pričamo o coachingu. Dobar dan i dobrodošli u Mudrost podcast. Danas je sa nama moj kolega i edukator Jasmin Bešić, fiziopsihoterapeut i neko ko je mnogo knjiga pročitao, to znam. Tako je. Imam i privatnu biblioteku koja ima neki 16.500 knjiga. To jedva čekam da vidim. Dobro, može. Ok. Ja sam jako željela da pričam sa tobom zato što je coaching jedna naša zajednička tema, ali nekako čini mi se i tema koja u Srbiji, Bosni, generalno da je na Balkanu nekako razne nedoumice donosi kod klijenata i kod običnih ljudi, da li vredi, ne vredi ići na coaching, da li je okej, nije okej, kod koga ići, kako izabrati. Pa ajde da te pitam pre svega, otkud ti ovde? Otkud ti u coachingu? Vidi, to je vrlo zanimljivo pitanje. Nekako cijeli svoj život pomažem ljudima. I jednom sam sa svojim vjenčanim kumom sjedio i mi kaže, pa vidi, ti bi od ovoga mogao napraviti dobar biznis. I nakon tome tu se malo zamislim, napravim neki plan. Međutim, kako to inače bude, sasvim slučajno ili neslučajno, pojave se klijenti koji su upravo tražili nekog da im pomogne oko biznis coachinga. I tako to krene i onda postane malo ozbiljnije. Onda, pošto mi je to bilo malo previše da ne znam puno o tome, onda upišem Oli edukaciju koja i nas povezuje u psihodinamskog coachinga i završim to. Uradim poslije akreditaciju kod EMCC-a, ovog Europskog savjeta za coaching i mentoring, i onda to postane zaista i profesionalno. Tako, evo, to je neki moj uvod u coaching. Koliko si već ti dugo u ovoj temi, odnosno u coachingu? Po coachingu sam nekih 10 godina i stvarno volim coaching i biti sam na coachingu, a i raditi coaching s drugim ljudima. A reci mi, malo prije smo pričali, ali ja mislim da je važno i ovdje da kažemo, što se tiče ličnog rada. Mi kao koučevi smo prošli i dosta sati svog ličnog rada i dosta sati supervizije. Tako je, lični rad je jako važan. Nekad ljudi zaborave da i oni moraju proći kroz to što radi s klijentima i da prvo trebaju da upoznaju sebe. Ako ne poznajemo sebe, onda vrlo teško možemo raditi s drugim ljudima. Naročito ako, recimo, dođe klijent sa nekom temom koja je nama teška tema, koju mi kod sebe negdje potiskujemo, onda ćemo je vjerovatno se truditi da i kod klijenta potiskujemo, da izbjegavamo i tako dalje. I to ne bi trebalo da se desi, nego bi zaista trebalo da nas ništa od klijenta niti triggeruje, niti da se prepoznamo u tome ili
da mu ne dajemo savjete koje možda sebi trebamo dati, a ne dajemo. Jel? I taj lični rad zapravo nas uči tome da upoznamo sebe, sa sobom prođemo, raščistimo sve teme i da onda budemo spremni da kad radimo s klijentom da nemamo taj problem. A ako se on nekad i pojavi, jeli, vjerovatno nikad nećemo raščistiti sve svoje teme, onda je naravno tu supervizija koja je također vrlo važna u coachingu, jeste onda da te dileme rješavamo na superviziji. Evo recimo ja na svojim supervizijama kaže meni moj supervizor, ti uvijek dolaziš sa etičkim pitanjima, je li ovo dozvoljeno, je li ovo, je li... Tako da upravo je supervizija je sjajno mjesto gdje to nije nikakav ispit, nikakva kontrola, nego kad nama coachevima se pojavi neka dilema, poštujemo tu etički kodeks, recimo IMCC-a, radimo li nešto na pravi način i tako dalje, donesemo na to superviziju i onda to tu uglavnom razriješimo. Meni su, na primjer, te supervizije bile značajne, baš kao što ti kažeš, ta etička pitanja, nekako stalno imamo te neke dileme, da li je okej, da li nije. A evo i sad kad radimo sa edukantima također, i tu su stalno neka pitanja kao da li ovako, da li onako, na koji način. Tako, evo, budu pitanja da li edukantu mogu biti coach, da li ako je bio neko na coachingu, može li, ne znam, neko njegov blizak isto tako biti, i tako da to su uvijek neke dileme koje se javljaju i bitno da ih stručno razriješimo. Bilo je skoro jedno pitanje od moje koleginice, a to je da li ako neko ide na terapiju može da ide i na coaching? Pa može, ali ne kod istog stručnjaka. Vrlo često se tu i miješaju terapija i coaching kod klijenata koji ni sami nisu načisto šta je jedno, šta je drugo. Terapija ali postoji dugo, coaching je ipak malo noviji od psihoterapije. Iako ja nekad imam utisak da je coaching puno bolje negdje definira nego što je to psihoterapija. Možda zato što je noviji, pa se nalazi, pa zbog toga je regulacija možda malo jasnija. Psihoterapija i coaching ne rade iste stvari. Na coachingu, recimo, ulazimo, ako govorimo o nivoima svijesti, imamo naš svjesni nivo, koji znamo, imamo podsvjesni ili predsvjesni, to je ono što možemo stalno pozvati, što možemo ako pročitamo nešto ili razgovaramo s nekim, možemo uvidjeti. I ima onaj nesvjesni, dio koji zaista treba neki dublji rad na sebi. Coaching radi na ovome podsvjesnom, gdje ne ulazimo u traume, ne ulazimo u neke probleme koji su nastali u ranom djetinjstvu, ne ulazimo u poremećaje ličnosti i tako dalje. A to radi psihoterapija. I coaching je nekako više usmjeren na sadašnjost i budućnost, na razvoj, na donošenje odluka, na jačanje samosvijesti, podizanje samopouzdanja, ali ono što nekad ljudi kažu da radim na svojoj karijeri, da postignem puno više u karijeri. Međutim, moje iskustvo isto tako puno govori da imam klijente koji dolaze na coaching da smanje obim posla na kojem radi. Imamo ljude koji rade po 3-4 posla, umiru u stresu su i dođu na coaching da zapravo vide na koji način mogu sve to da smanje. Ili ljudi koji mijenjaju u 40. godinama mijenjaju profesiju, također dolaze na coaching da nakon malo vide na koji način bi to moglo, trebaju li raditi to i kako. Tako. Evo, to su neke razlike. I coaching je po meni dosta teži nego psihoterapija, zato što naravno postoji u terapiji, postoje terapijski ciljevi, ali u coachingu je to dosta strukturanije, postoji plan, postoji ispunjenje plana, praćenje ispunjenja tog plana, ciljeva koje zacrtamo na početku coachinga, takozvani coaching ugovor, tako da nosi tu puno odgovornosti i od strane klijenta, ali samog coacha. Pa dobro, mi više radimo te pripreme kao koučevi nego kao terapeuti. Tako je. Mnogo toga više se radi. Sama priprema za coaching ide malo više nego za terapiju. Tako je. A u čemu ti više uživaš? U terapiji ili u coachingu?
Pa ne znam, teško mi je to odgovoriti, jer ja i u coachingu radim ovaj psihodinamski coaching, gdje ljudi vrlo često dođu, kod coachinga mi je zanimljivo što ljudi dođu s jednom temom, na kraju završe skroz za nečem drugom. Da, nikad ne... Tako je, zato što oni dođu s nekim aktualnim problemom, na primjer, odlaze mi radnici, jel? A onda kad malo dublje uđemo u to, vidimo da zapravo on ima manjak samopouzdanja, da slabo predstavlja kompaniju prema klijentima, ima zbog toga slabe prihode, pa zbog toga ne može ni radnike dobro da plati, onda radimo zapravo na podizanju njegovog samopouzdanja, boljoj komunikaciji sa klijentima, vrednovanju svog rada, cijeni ugovora koji ima i tako dalje. Znači, ovdje zapravo bavimo se nečim skroz drugim. I to jeste razlog što sam odšao u psihodinamski coaching, zašto sam uvidio da zapravo ljudi u biznisu nemaju baš puno ekonomskih problema, nego uglavnom su to problemi koji dolaze iz onog ruksaka koji on nosaju sa sobom od kako se rode. A? Ekonomski, ali manjak emocije. Da, tako. Ok, imam još jedno pitanje za tebe, a to je šta ljudi najčešće pogrešno očekuju od coacha? Ljudi vrlo često dođu na coaching jer vjerovatno zbog društvenih mreža koje serviraju definiciju coachinga, oni misle da će na coachingu dobiti odgovore i savjete od coacha. A recimo, jedan od osnovnih postulata coachinga je da coach ne smije davati savjete. To je važno ne samo da bi se coach zaštitio, nego isto tako zato što mi odluke, kad kažem mi, mislim na klijente, donosimo iz svoje perspektive. Vrlo je važno da te odluke budu zasnovane na našim iskustvima i svemu onome što dobijemo na coachingu, na onome što osvijestimo u coachingu, na ono što ojačamo na coachingu. I te odluke je vrlo važno da sami donesemo, a ne da nam ih coach nametne. Tako da ljudi negdje oni dođu s tim jer nemaju rješenje, misle da će doći po rješenje koje ćemo mi kao coachevi dati, a zapravo na kraju sami sebi daju odgovore, naravno uz našu pomoć, osvještavajući sve ono što je bilo u podsvjesnom, radeći na sebi, jačanju sebe, zapravo sami dođu do odgovora na sva pitanja. I to je negdje onako sjajno, jer oni uživaju u samom procesu, ali na kraju rezultatu koji postignu. Meni je to uvijek bilo smiješno, to razočarenje kad vidim u prvom trenutku kao ne dajete savjet. Pa kao, ne znam, ti znaš. Pa kao, što to radi? Da, pa kažem, to je mi vidimo na društvenim mrežama, puno se ljudi predstavlja kao coachevi, daju neke savjete, daju gotova rješenja. Gotova rješenja koja ne mogu vrijediti za sve. Jel? Svaki coach ako daje savjete, on daje savjete iz svog iskustva i svoje perspektive. Svaki čovjek ima i svoja iskustva, svoj život i ne mogu vrijediti isti savjeti za sve ljude. Da to tako može, imamo prijatelje koji nas savjetuju. Savjet nema smisla. Ako mi obično pitamo ljude za savjet kad želimo samo da potvrde nam ono što mi već mislimo da jeste. Ili da nas iznerviraju što ne kažu. Tako je. Evo, vrlo često kad pitamo za savjet za neke cipele, frizuru i tako dalje, obično mi već znamo što želimo, ali tražimo samo potvrdu. Zbog toga savjetovanje u biti i nema smisla. Kad pitam može od cipale ove, kao da, te. Ok. Da li je moguće napraviti štetu lošim coachingom? Da. I to čak ne samo lošim coachingom, nego nešto što se naziva coachinga, to nije. Evo recimo ako bi coach davao savjete, ako bi tjerao klijenta u nešto što za njega nije dobro, ako bi coach iz svoje perspektive tjerao klijenta u neke odluke, a ne pustio klijenta da on sam donese takvu odluku. Također, kod coachinga, ako klijent, vrlo često znaju klijenti pobjeći iz coachinga zato što im bude previše. Coach mora znati dinamiku kojom klijentu može nešto da nešto uvidi, jeli. Nije to jednostavno mijenjati sebe, raditi na sebi. Ljudima mnogo treba vremena da se odluče da rade na sebi, da dođu na coaching.
I onda je tu vrlo važno da budemo odgovorni prema njima, da prepoznamo negdje šta je to što njih zanima, šta je to što oni donose sa sobom, kakvo oni iskustvo imaju sa generalno životnim. Tako da nije jednostavno raditi coaching i tako da ako klijent, evo rekli smo, ako ne ide na superviziju, ako nije radio na sebi, itekako može nanijeti štete coachingu. I zbog toga imamo ovako mišljenje u javnosti o coachingu, zato što coaching nije zapravo reguliran zakonima. Svako sebe može nazvati coachem, nema zakona koji će to spriječiti i onda ljudi nekako nemaju baš jasne kriterije na osnovu kojih biraju coacha. Možda će im neko ko je, evo imate coacheva koji, ne znam, snimaju kako ljetuju po nekim skupim destinacijama i tako dalje, prikazuju to na društvenim mrežama. Neko se možda vidi u tome i kaže, aha, ja ako odaberem tog nazovi coacha ja ću voditi takav život, što je zapravo i nije dobro. I evo, takve stvari mogu nanijeti mnogo štete. Ajmo sada, na primjer, naša edukacija je trajala 3 godine plus lični rad, plus supervizija. Znači, mnogo smo mi sedeli u toj vrućoj stolici. Su se isplakali se, tako je. Pa da, vrlo je to zanimljivo. Čovjek nekako misli da je sve ok, onda kad malo dublje prokopa, uradi neki test, radi na sebi, ode na grupnu psihoterapiju, na vlastitu individualnu psihoterapiju, coaching, vidi da i nije to baš tako idealno, da ima tu puno posla. I danas je to tako, što više znamo sebi, to mi bude izazovnije na mojim i supervizijama, i terapijama, i coachingu. Pružam žestok otpor. Makar ja vidim sebe kako se mučim, ali kao ne dam se. Pa, meni je najteže raditi sa coachovima i terapeutima. Jeste. Zato što je njihov mozak još lukaviji, još je bolje pospremio one mehanizme odbrane. Još su jače, još je teže doći do njih. Tako. Ja se sjećam na nekom predavanju gdje sam ja samo posmatrala i, znači, asistirala sam u smislu, kako to beše bilo. Ja sam bila na edukaciji za edukatora i onda sam slušala i sjećam se u trenutku, baš to što si ti rekao, ja provaljujem svoj mehanizam odbrane koji je tako suptilno se sakrio da ja uopšte nisam primetila to da u stvari jeste mehanizam i gdje ja pružam žestok otpor. Mm-hmm. Da, tako je. To kad sami još prepoznamo, to je još bolje. Pa jeste, boli više. Tako je. Pričali smo o društvenim mrežama. Reci mi, da li ti imaš neko iskustvo ili sad gledaš šta se dešava po mrežama i gdje je granica između marketinga i manipulacije na društvenim mrežama? Manipulacija, nažalost, ima jako puno. Od toga da ljudi obećavaju rezultate klijentima, da kažu samo vi dođite, sve ćemo mi to napraviti. Coach ne smije obećavati rezultat, zato što rezultat ne ovisi samo o njemu, nego i o radu samog klijenta. Tako da ono što recimo ja svojim klijentima uvijek kažem, ono što vam ja mogu obećati, da ću ja dati sve od sebe, da budem profesionalan, da uspijete u tome, ali ja ne mogu vama obećati vaš dio. Tako da obećavati bilo kakav rezultat nije dobro, ne samo zato što to nije etično, nego zato što i mi u tom procesu se taj rezultat i promijeni, gdje klijent dođe do skroz novih nekih ciljeva. Tako da obećavati bilo kakav rezultat, konkretan taj nije dobro, jel? S jedne strane. S druge strane, imamo dosta coacheva, opet kažem, nazovi coacheva koji u moru konkurencije obećavaju stvarno neke nerealne, neetične stvari, tipa evo ja sam coach, ja ću vam, ako 3 mjeseca budete radili sa mnom, obećavam da ćete imati nakon toga 200 klijenata. To ne bi smjelo, pa bilo ko pristane na to da ide na takav coaching je sam onda kriv zato što je nerealno takvo obećanje. Tako da negdje je zaista i na klijentima zadatak da
pogledaju i malo pretraže s kim bi radili, da traže neke akreditacije, evo imaju li MCC akreditaciju, koju su školu završili i tako dalje. Ali na takvim profilima ja često nisam videla da uopšte postoji neka edukacija. Jer, na primjer, mi svi imamo, to jest svi koje ja znam i koje pratim, imamo koja je edukacija, koliko je trajala, te razne stvari koje su važne, koje sertifikate imamo. Nekako možda je važno i da mi pričamo o tome da klijenti u stvari prave neku razliku između nekog akreditovanog kouča i nekog samoprozvanog. Tako, evo i MCC i ovaj ICF imaju stranice na kojima možemo provjeriti ko je u kojoj državi kouč, ko je akreditovan. Također možemo tražiti od samog kouča da ga pitamo koju imaš edukaciju ili ono što je tu opet manipulacija jeste što se vrlo često na tim stranicama tako podešeno da vi imate 2 sata vremena da po toj cijeni uplatite i onda ljudi kao ako ne uplatim za 2 sata, sutra je to 4 puta skuplje i onda opet kroz tu manipulaciju budu nekako navučeni da bez ikakvih provjera zapravo uplate novac i onda ne dobiju ništa. Osim razočarenja. Jedna od stvari koja je, na primjer, meni bila jako važna u Oliju ili generalno, to je da tamo ne postoje, sniženja, jedna cena za ovog, jedna za onog, pa kao 80%. Tako je, crni petak pa i tako dalje. Da. Nego regularno cena je tolika i to je to, sad ti možeš, ne možeš, ne postoji manipulacija. Mislim, i mi svi tako radimo. Cena je toliko, ti možeš, ne možeš. Upravo tako. To je jako važno. Jer ne prodajemo robu, već prodajemo usluge, a to nešto drugo znači. Tako je. Šta je najviše doprinelo gubitku poverenja u coachingu, u koučeve? Pa upravo ovo šarlatanstva, to je prvo što nemamo uređen sistem, što ne postoje državne škole koje će dati akreditaciju, ne postoje zakoni. Opet govorim na društvenim mrežama, jako je puno koučeva samoproglašenih koji nude neke savjete, usluge koje niko nije provjerio, koji ne idu na superviziju, koji ne podliježu nikakvim etičkim kodeksima. Tako da nekako kroz to je sam taj naziv coach je prilično evo na Balkanu negativno obojen, ali opet evo i ovakvi podcasti i naš rad koji jesmo prošli školu i akreditaciju je zadatak da mijenjamo sliku koučeva i da kažemo ljudima ok, to su kriteriji, po tome birajte kouča. Nemojte, vidite to u svakom Jelena imamo biznisu to da imamo samoprozvane ljude, pa i kad nam treba vodoinstalater isto tako tražimo preporuku, ne zovemo prvog kojeg nađemo, pa tako treba da vrijedi i za koučeve. Ajmo sad, ja bih voljela da nekako uporediš, prošao si i terapiju i coaching, različite su stvari, ali u smislu sve ima neku svoju težinu i jedno nam pomogne do negde, a od negde coaching pomaže na neki drugačiji način. Samo da nekako pomognemo ljudima da razumeju šta je coaching, a šta je terapija. U tom smislu, praktično samo na tom smislu. Pa vidi, prvo mnogo ljudi ne zna za coaching, a opet s druge strane, kod mene je oko 80% mojih klijenata su muški klijenti. To je svaka čast. Pa zato što nema puno žena, evo nema puno muškaraca u terapiji, a i negdje u coachingu su dosta žena je tu. I onda nekako muškarci dođu na coaching jer im je nekako bez veze idu na terapiju, jer je to još uvijek kod nas prilično tabu tema. I onda dođu na coaching, bez obzira treba li im terapija ili coaching. Dok je kod žena obrnuto, žene su sklonije da odu na terapiju, a zapravo im je potreban samo coaching. Naš organizam ima jedan sjajan mehanizam, a to je da potisne ono što nije dobro da ga se sjećamo. Jel? I to što potisnemo, dobro potisnemo i što nam ne smeta u svakodnevnom životu, ne treba ni dirati. Treba iskoristiti mehanizam da ne čačkamo po tome, jel? Što kažemo pod navodnicima da ne kopamo po tome.
Tako da je coaching onda stvarno dobar tu da ne idemo u neku prošlost, ako smo perfekcionisti, ako nam to počinje smetati, ako imamo previše kontrole, ako ne znamo kakvu odluku donijeti, ako ne smo pod burnoutom u stresu nekom, ne znamo kako da se s tim izborimo, ako imamo probleme u komunikaciji s ljudima. To su zaista stvari za coaching i tu ne idemo previše u dubinu, nego gledamo da popravimo to na sadašnjem nivou, da osoba u budućnosti lakše rješava to. I naravno i da naučimo osobu kako da se time izbori poslije sama, da ne dolazi na coaching 10 godina, nego je i to zadatak coachinga da osamostali klijenta da to poslije može raditi sam. Ako neko ima zaista, stvari koje su za njega, da li se sjeća, nekih traumatičnih stvari ili stvari koje, ne znam, ima da mu se stalno javljaju neki čudni snovi, zaista ako je pretrpio neku vrstu nasilja, ako ima bilo šta zbog čega smatra da je to više od ovoga što smo sad rekli, onda je to zato ipak psihoterapija. Ja vjerujem da će i odgovoran i coach i odgovoran psihoterapeut usmjeriti klijenta tamo ako on nije za njega. Meni se nekad dogodi da klijent krene na coaching i ja kažem ovo ipak nije, ide malo dublje. Ili ja sam imao klijentkinju koja se pojavila i na coachingu došla i na nekoj 7. 8. sesiji rekla ja moram nešto podijeliti s tobom, ja sam bila silovana. Ja to nikad nikom nisam rekla. To nije tema za coachinga. Ja sam našao kolegicu koja je psihoterapeut, koja se bavi time, proslijedio joj, mi o tome nismo nikad više pričali na coachingu, ona je išla na psihoterapiju za tu temu i to je to. Znači, nije mi palo na pamet da se bavim tom temom na coachingu i da kažem, sad je to, sad ćemo raditi na tome. Znači, isto tako vjerujem da će odgovoran psihoterapeut, kad uoči da taj problem nije za psihoterapiju, isto tako reći klijentu, mislim da se ovo može riješiti na jednom dobrom coachingu, nije potrebno psihoterapija. Često mi se dešava da nekako, kao da mi ovdje ne znamo da život može biti bolji ili ne smemo da razmišljamo u tom pravcu. I onda mi se čini da je coaching možda dobra stvar. U smislu kao, ništa me ne boli duša, ali kao samo ok. Znaš šta, mi smo nekako na ovom području naučeni da trpimo. Znaš, da nekako, pa i to je neka vrsta manipulacije, da uživamo u tome što patimo, jel? Kao da ne smemo da pomislimo da nam može biti bolje. I onda mislim da je baš to jedna naša tema u smislu da pričamo više o tome da može bolje. Da kvalitet života može da bude drugačiji. Tako je. Pa vidi, negdje se coaching i razvio nakon Drugog svjetskog rata, kad su ljudi pali u depresiju, kad nisu znali kako sad izvući se, šta da rade, zar može biti bolje, jel? I on je zaista tad pomogao ljudima da imaju neku bolju viziju svoje budućnosti, da ih izvuče iz tog pesimizma koji je vladao nakon Drugog svjetskog rata. I zaista je tako, jel? Coaching upravo radi na tome da ljudima negdje otvori, proširi neki njihov okvir u koji vide, da spoznaju bolje sebe, da na vrijeme promijene neke stvari kojih se boje. Pa čisto nekad možda i da neke stvari za koje jesu donijele odluku da malo preispituju, jel to je zaista tako. Jel? Ili ako imaju strah od promjene posla, jel? Ako žele da ispitaju da li im je taj trenutni posao zaista najbolje što im se dešava u životu. Tako da coaching je stvarno dobar tu gdje to ne mora biti mnogo sesija, to može biti nekoliko sesija samo oko neke teme, pa klijent uvijek može vraćati na neke ostale druge teme koje ima. Tako da coaching je tu zaista dobar, može kratko da traje, da rješava neke manje stvari. Da li se sjećaš one priče o psihologiji buva?
Da, kad udare. Meni baš to coaching, nekako mi je to asocijacija na coaching. Mi svi kao naučimo da skačemo do tog poklopca, ali coaching može da nam da i tu viziju da kao možda tako, može i kad više. skinemo poklopac, tako je. Pa upravo to, mi nismo svjesni nekad svog potencijala i coaching nam zapravo tu otvori oči da možda i možemo više nego što sad mislimo da možemo. Kao da nam olabavi te granice koje smo sami postavili. Pa vidi, Jelena, danas vodimo jako brz život. Mi danas tako živimo da nam je dan isprogramiran, živimo od danas do sutra. Nekako i nemamo vremena da odvojimo za sebe, kažemo, ajde da vidim, gdje se ja vidim za 5 godina? Jesam ja kod ovog istog poslodavca? Sam ja otvorio neki svoj biznis? Jel sam promijenio nešto u svom porodičnom životu? Jel mi treba neki hobi? Tako da nekako upravo taj svakodnevni brzi život nam negdje ne dozvoljava da razmišljamo o sebi, nego godine lete jedna za drugo, rješavamo trenutne stvari, djeca odrastaju, mi smo na nekom poslu, završavamo uvijek stižemo neke rokove i zapravo nemamo ni vremena da razmislimo je li nam dobro i može li nam biti bolje. A reci mi, pitaću te lično, da moraš da odgovoriš. Slobodno. Da li ti imaš svoje ciljeve 5-godišnje, 10-godišnje? Da li praviš te neke analize gdje sam sad, gdje želim da budem? Naravno. Meni je februar mjesec u kojem to radim. Mjesec kontemplacije. Tako je. Ja to ne radim za novu godinu jer smatram da naš bioritam je takav da smo mi u 1. januara zapravo u zimskom snu. Isto kao i biljni životinjski svijet. I da nekako da početak proljeća zapravo treba biti trenutak kad pravimo svoje godišnje cilje, jer tad se i mi budimo isto kad se i priroda budi. Zbog toga ja to radim krajem februara, početkom marta. Evo baš nedavno sam imao taj sam sa sobom. I recimo meni je za ovu godinu bio je plan da skidam neke stvari. Bilo je dosta mukotrpno da odlučim da smanjim neke ciljeve, ukinem koje sam mislio da ću raditi. I onda naredne imam polugodišnji, imam evaluaciju toga, dokle sam, šta sam, eventualno neke korekcije, tako to radim. Imam i također svog coacha s kojim to onako prođem, vidim, on mi za neke stvari isto otvori oči. Tako da je to vrlo važno da i sami coachovi rade. Ako mi ne vjerujemo u coaching koji radimo coaching, onda će to klijent osjetiti na nama da baš i ne vjerujemo u to. Ajmo sada malo da pričamo, pošto ni meni baš nije najjasnije, šta znači ovo fiziopsihoterapeut? To je vrlo zanimljivo. To je zapravo neka moja metoda, neki moj pravac na kojem sad puno radim, puno istražujem, radim istraživanja. Kako je to zapravo to nastalo? Jeli? Obično kad dobijemo klijente na psihoterapiji, pitamo ih kako su. I onda klijenti zapravo pitamo ih je li za emociju, su ljuti, jesu sretni, jesu u nekom strahu i tako dalje. Međutim, klijenti uglavnom ne dolaze sa emocijama, nego dolaze sa tjelesnim simptomima. Kako ste? Pa stego mi se želudac, ili bole me donja leđa, ili steže me nešto u prsima. Znači, ljudi imam vrtoglavice, boli me glava često. Znači, ljudi donose tjelesne simptome kad ih pitamo za emocije. I onda sam se ja dosta bavio time, istraživao o tome i shvatio sam zapravo da ljudi i ne znaju prepoznati i upravljati vlastitim emocijama. Ok, samo da sad ovdje napravim mali prekid. Mi smo prošla epizoda, neka od prošlih epizoda je bila baš emocije, ali pričali smo sve drugo osim ovih telesnih simptoma. Neću govoriti puno o emocija. Ne, ok, nego čisto ljudi imaju tu neku percepciju da kao to su različite stvari, kao da mi nismo jedno cijelo biće koje ima misli, emocije i ponašanje. To sam mislila, to mi pričao kad budemo u ovoj knjizi pričao. Okay. Dobro. Sad samo nekako da im pomognemo da povežu sve to da mi smo jedno cijelo. Ljudi dođu sa tjelesnim simptomima i nekako nemaju osjećaj, ne mogu povezati se u kojoj su emocije. Ako im recimo dam krug emocija, da nađu neku emociju tamo, njima to ništa ne znači.
I zapravo ono što fiziopsihoterapija radi jeste da pokušava da osvijesti zašto se javljaju zapravo tjelesni simptomi. Zato što čovjek obično potiskuje nešto, da li je to neka emocija, da li je to neki događaj, da li je to neka odbrana koju imamo, potiskuje. I psihosomatika koju oni donose zapravo je samo posljedica nekog dubljeg uzroka. Naš zadatak je da na fiziopsihoterapiji povežemo tjelesni simptom sa emocijama koje imaju, sa iskustvom koje imaju od ranije, jer ono kako ja to zovem, čovjek je jedan jedinstven psihosomatski organizam koji ne može funkcionirati odvojeno tijela i psiho ili kognicija i emocije. To sve radi zajedno. Tako da negdje uvezujemo te stvari, to je da osvijeste sebe, da osvijeste prvo simptom, jer šta meni ljudi dođu, najčešće rečenica mi je, obišao sam sve ljekare i svi su nalazi uredni, a mene i dalje boli. I niko mi ne vjeruje da me boli i postajem više i depresivan od toga što mi niko ne vjeruje. To je najčešća rečenica koju čujem. Šta se zapravo tu događa? Da ljudi zapravo piju neke tablete, uzmiju neke suplemente, rade neke vježbe, pokušavaju stotine nekih stvari, šta da urade, da ugase taj simptom. A nisu svjesni da je taj simptom zapravo vrlo korisna poruka organizma da nešto dublje nije u redu. Ja to često poredim sa kad nam pukne vodovod na cijev u zidu i curi nam voda. Ta voda koju kupimo, to su zapravo tablete, to su simptomi koje mi vidimo. A ljudi ne vide da im je zapravo pukla cijev u zidu. I ono što prvo radimo jeste da kupimo tu vodu i onda u nekoj drugoj fazi bavimo se time da kažemo to uzrok dolazi iz toga i toga, onda radimo na uzroku i onda se taj simptom zapravo i sam povuče zato što smo, tako je, recimo, ako neko ima jako bolna donja leđa, nema nikakve protruzije diskova, sve uredno, zapravo unosi neke psihičke terete koji su za njega previše, odgovornosti i tako dalje. To je zapravo uzrok. I kad osvijestimo to, onda radimo na tome da osvijestimo te odgovornosti, da vidimo šta je tu previše. Vrlo često se tu onda krije neka ljutnja koja nije izražena, koja se ne govori niti šefu, niti kolegama. Niti I kad mužu. te stvari razriješimo, postavi čovjek granice, kaže ljudima da se ljuti, prvo osvijesti da se ljuti, pa onda kaže ljudima da se ljuti, jer kad malo oslabe te njegove odbrane, onda popuste i ta leđa. Tako da vrlo često je tu biti negdje i psihoterapija koja se događa na fizioterapijskom stolu. Sad mene interesuje, ja se sad zamili mužu, interesuje me, verovatno su različiti simptomi kod muškaraca i kod žena. Tako je, evo neka top 3. Kod muškaraca je prvi je najčešće to želudac, gdje imamo hipertonu želuca koji je zgrčen, gdje se javljaju želučna kiselina u jednjaku, pa ne znam, neko podrigivanje, problemi s probavnim, znači to je taj probavni trakt, je najčešći. Drugi je preuranjena ejakulacija i treći je bolovi u donjim leđima kod muškaraca. Kod žena je na prvom mjestu je isto tako želudac, na drugom mjestu su policistični jajnici, na trećem mjestu su problemi sa štitnom žlijezdom, Hashimoto i tako dalje. To su najčešći, samo prvi isti kod želuca i to je uvijek neki strah, neka potisnuta ljutnja, pa i neka tuga koja je, ljutnja koja je zamijenjena tugom, ona se onda negdje tu skuplja u tim probavnim organima. Ok, da li možeš još nešto da nam kažeš vezano za psihosomatiku? Što je onako značajno, što bi... Da, evo, ako govorimo o coachingu, psihosomatike imamo, ona je vidljiva i u coachingu, što je vrlo važno da coach prepozna. Recimo, ako vidimo klijenta koji se recimo znoji na coachingu,
vrlo je vjerovatno da mu je možda tu nešto neprijatno, da postoje neki otpori od toga. Ako vidimo da klijent cupka nogom, ako klijent ima glavobolje dan prije ili na dan kad treba doći na coaching, to i coachu jasan signal da tu nešto ima na čemu treba vidjeti šta je uzrok toga. Jer neka klijenti nije svjestan da ima možda otpor od neke teme, da mu je to, da ima neka odbrana. Ljudi nisu svjesni da odbrane koje mi imamo, da one zapravo su nastale iz koristi. Organizam ne radi ništa od čega nema neku korist. I ako smo mi neku odbranu, evo baš sam pisao neki dan blog o tome, imamo neke 3 vrste odbrana. Prva je ova fizička odbrana. To je recimo ako smo se nekad opekli na nešto vrelo, mi ćemo svaki put kad nešto vadimo iz rerne pogledati da to nije vrelo. To je odbrana koju smo naučili. Odbrana da se ponovo ne opržimo. Sad postoji psihičke odbrane. To su odbrane. Ako smo mi recimo željeli da ne razočaramo roditelje, a oni od nama postavljali visoka očekivanja, mi smo onda ispunjavali ta očekivanja. Naša odbrana je da mi onda uvijek ispunjavamo tuđa očekivanja, da ne razočaramo ljude. To je psihička odbrana. Postoje psihosomatske odbrane, a to je recimo bila jedna klijentkinja koja kad god ide na godišnji odmor bole donja leđa. Ona je zapravo imala tu psihosomatsku odbranu da je meni nije dopušten odmor. Ja ako odmarim, onda ljenčarim i nisam vrijedna i tako dalje. Znači, te odbrane su nastale nekad kad su bile izuzetno korisne. Međutim, neke od njih danas više nisu funkcionalne. I njih prepoznajemo i ne samo na psihoterapiji, nego i na coachingu. Gdje ljudi imaju određene otpore, neke bolove ili nešto, što je vrlo važno da komuniciraju onda sa coachom, terapeutom, da vidimo odakle one dolaze, jesu li danas funkcionalni ili nisu. Isto tako ono što je vrlo važno, da te odbrane ne možemo otimati klijentima, ne možemo mi ljude tjerati da kažemo, ajde ti od sutra, nemoj više ispunjavati tuđe očekivanja. Organizam zna da su te odbrane jako važne i ne da mi njih tako oduzme. To je kao da djetetu pokušamo da otmemo, daljinski od ruke. Ne može. Mi moramo naći neku zanimljiviju igračku koja je bolja za dijete da bi dijete pustilo daljinski i uzelo tu drugu igračku. Tako isto i organizam. Moramo naći neku bolju igračku, zrelu igračku za nas, koja nam je danas korisnija, da bismo pustili ovu koja nam više nije funkcionalna. I to je zapravo umijeće i terapeuta i coacha da prvo da prepozna takve odbrane, a onda i da pomogne klijentu da ih polako zamjenjuje nekom boljom, zrelijom igračkom. Tako je. Sad, mi smo već dosta dugo u coachingu. I ja sad imam jedno pitanje za tebe, a to je šta bi savjetovao nekim našim budućim kolegama ili neki koji sada kreću na edukacije? Šta bi bio tvoj neki prvi savjet? Krenula se tako, ja sam mislio da će neko skroz opasno pitanje. A dobro, nije preteško. Ljudi koji, idu na edukaciju, ja uvijek nekako ističem Oli, jer Olijeva edukacija za coachove je zaista sjajna, stvarno se tu jako puno nauči i pripreme ih i za EMCC akreditaciju. Prvo je vrlo važno da ljudi stvarno prođu dobru edukaciju, bez toga nema ništa. I da prođu kroz sebe, da urade dobar lični rad, da upoznaju sebe. I trebaju početi već da rade dok idu na edukaciju, da pa možda volontiraju, možda rade za nekoga i besplatno, ako su studenti, da svojim kolegama, studentima možda rade neki coaching ili odrasli nekim radnim kolegama. Tako da malo testiraju to. Nekako kad ljudi čekaju da završe sve, naravno ovi koji su perfekcionisti, koji čekaju da se to mora biti perfektno, nekako onda im se to oduži dok dobiju prve klijente i razočaraju se. Tako da toplo preporučujem da traže odmah klijente, da rade, da možda po nekoj nižoj cijeni ili besplatno, čisto da steknu neko iskustvo, bolje će razumjeti edukaciju i samim time će i steći i ove kriterije koji su im potrebni za akreditaciju, recimo kod EMCC-a,
gdje je potrebno određen broj sati koji su radili s klijentima, trebaju imati recimo 5 klijenata s kojima su radili, gdje trebaju navesti njihova iskustva i tako dalje. Tako da je to prvi savjet da se odvaže da krenu s tim da testiraju. Naravno da pronađu supervizora koji će im pomoći u tome. Isto tako je ono o čemu smo pričali i na početku, a to je da ne kreću s nekim bombastičnim obećanjima na društvenim mrežama, nego da zaista onako prirodno grade svoj biznis, ne može ništa preko noći. Ono što isto tako vrlo važno jeste da budu autentični, da ne kopiraju druge, nego da se fokusiraju možda na neki dio oblast coachinga koja je njima draga, za koju oni smatraju da im je zanimljiva. To mogu biti partnerski odnosi u coachingu, to može biti poslovni coaching, to može biti donošenje odluka ili nešto što je njima onako vrlo zanimljivo. A reci mi, kako si ti našao svoju nišu? Naprimjer, ja sam krenula od opštijih tema, pa sam onda nekako istraživala šta meni najbolje leži. Pa vidi, ja sam meni su prvi klijenti bili koji su iz biznisa i ja dolazim također iz nevladinog sektora, iz biznis sektora i to mi je bilo blisko. I ja i dan danas radim isključivo poslovni coaching. Ne radim privatni coaching, ne radim na partnerskim odnosima, recimo nikako. Ne zato što mi to nije drago, nego smatram da ima puno boljih u tome. I tako da to je isto kao kad hoćeš da kupiš baš nešto specijalizirano, neki predmet, ideš u trgovinu koja nudi baš to. Ne ideš u neku gdje kupuješ hljeb i mlijeko. Jel? Tako isto i ovdje. Ja uvijek bi išao kod nekog ko je baš malo uže u oblasti za koju meni treba. Da, jasno, nego čini mi se da ono što sam ja vidjela na terenu, da tako kažem, jeste da se naše kolege koji su sad na početku izgube u svemu tome, pošto ima puno tih tema, niša, raznih specifičnih. Ne krenu s onim što je njima najzanimljivije, gdje je njima možda coaching puno pomogao. Tako da zaista pronađu. Onda će vremenom, kako budu imali klijente, možda pronađu nešto drugo, pa promijene to vremenom ili naprave neki svoj koncept koji nema niko drugi. Tako da, a upravo to, da budu autentični i da slijede šta njih zapravo zanima, u čemu oni uživaju kad rade. Sad ima jedno pitanje, teško naravno, a to je šta niko ne kaže o emocionalnoj težini ovog posla? To je jako zanimljivo pitanje. Vrlo često srećem koučeve koji su pregorjeli, koji su pretrpani poslom, koji ne rade na sebi, koji zanemaruju svoj privatni život. A to je baš kao uzmi pa poslušaj svoju radionicu ili... Da, tako je. Sjedni s druge strane. Pa da. Tako je. Nekako što mi u coachingu zovemo kontemplacija, da radimo zapravo na sebi, da slušamo svoje tijelo, da imamo mi svoje faze odmore, pa i da idemo ne samo na superviziju, nego da idemo i na svoj coaching, da imamo periode, recimo ja ne radim januar i avgust s klijentima nikako, zato što mi je bitno da se odmorim od toga. Isto tako mi je bitno da klijenti malo vide kako je to, da se ne oslanjaju previše na coacha, na terapeuta, da vide kako sami s tim žive. Ali da iskreno budem, meni zaista godi to ta 2 mjeseca u godini kad ne radim s klijentima. Kad se posvetim više sebi, kad recimo radim i neka istraživanja, ali i provodim više vremena i sa sobom, i sa porodicom, i s prijateljima. Nekad padne teško nekim klijentima što pravimo takve pauze, ali meni je to važno i zbog mene samog. Meni je ponekad potrebno da se odmorim od tog ličnog rada svog. U smislu da ne razmišljam jer nekako mi stalno imamo taj unutrašnji monolog i dijalog i nešto se dešava. I onda mi nekad bude kao, ne moram sad ništa, to mi je jako važno, baš da napravim taj kao neku prazninu i čini mi se uvijek posle toga bude nešto još značajnije. Jer napravim prostor za to. Tako je. Ja recimo ja sam na svojoj grupnoj psihoterapiji na kojoj sam bio učesnik, naučio što znači ništa.
I to je za mene bilo takvo otkriće, gdje u razgovoru na jednoj seansi, kao šta radiš kad ništa ne radim? Pa čitam, ali dobro, ali kad ništa ne radi, kad ne isplaniraš ništa. I onda sam shvatio da ja nemam dio dana koji nije isplaniran. Ja ujutro znam kad ću leći navečer. I tu sam stvarno, ne znam, ako idem na neko privatno putovanje, tačno znam gdje pravim pauzu, gdje stajem, kad se vraćam. Sada toga više nema. Sad uživam i u tom procesu. Nije samo bitan rezultat stići od A do B, nego uživati i u procesu. Stati negdje, pogledati nešto. Tako da imati to ništa. Čak imam i na svom pinboardu imam karticu na kojoj piše ništa kao podsjetnik ako nekad zaboravim. Ništa sa uzvičnikom. Tako. Tako, kako beše to se zove liminalnost ili tako nekako? Tako je. Tako. Imati ništa, jel? A da to nije planirano, jel? Da nije nam ništa i u kalendaru, jel? A to je u stvari jako važno i za nas da možemo da pomognemo i klijentima da im držimo prostor kad ništa. Tako je. Ma nije lako sedeti s tim. Pa nije, ali ali je značajno. Nama je puno teže nekad. Kaže mi jedan klijent, kao lako je vama, vi sami sve sa sobom to riješite. Pa rekao, i nije baš to tako. Kod nas je mozak još lukaviji, onda još to sakrije bolje. Puno je teže pronaći. Ličnost kouča. Kako? Šta to znači? Ja nekad sebe doživljavam kao neki najvažniji alat koji imam. Što sebe više brusim, što sebe bolje razumem, što više te, kako da definišem, te mehanizme koje koristim da krijem od sebe razne stvari, to sam bolja za sebe, ali sam bolja i za osobu preko puta mene. Tako je. Nećemo mi postati najbolji coach ako prođemo najbolju coaching školu. To možemo mi završiti 10 coaching škola i imati 10 certifikata. Međutim, ako mi kao ličnost nismo empatični, ako nemamo neke soft skills koje će, recimo, vrlo je važno i za coaching i za psihoterapiju je vrlo važno da klijent se otvori, da ima povjerenje, da steknemo bliskost u tom odnosu. Ako mi ne odamo taj osjećaj klijentu, da on ima povjerenje da nam povjeri sve, da nam kaže, da onda tu nema coaching procesa, nema terapijskog procesa. A to ne možemo naučiti na edukaciji. To je nešto ipak što mi unosimo u taj proces. Isto tako kako se predstavljamo na društvenim mrežama, šta objavljujemo. Ako mi na svom službenom profilu objavljujemo privatne stvari, naša gostovanja po koncertima, po kafanama i tako dalje, to ne daje baš ostavlja dobar utisak, jer ono što je moje neko mišljenje jeste da ni coach, ni terapeut pogotovo, ne bi trebao iznositi puno svojih privatnih stvari u javnosti, zato što često klijenti, ako su pogotovo takav tip ličnosti, imaju potrebu da oponašaju svog coacha ili terapeuta misleći da je on idealan i vrlo je važno da onda se čuvamo takvih stvari u javnosti, jer ipak ne bi trebalo da postanemo nekome uzor u tom smislu da nas oponaša i onda je i dobro da ne objavljujemo baš sve što je, ne objavljujemo privatni život na svojim službenim mrežama. Tako da je ta ličnost kažem, vrlo važna, edukacija je izuzetno važna, međutim i ovaj dio koji mi unosimo sa svoje strane je vrlo važan. I sad dolazimo do ona dva koncepta. Recimo, a to su taj radni savez ili naš odnos sa klijentom i drugi, baš ovo što si spomenuo, transfer. Da li želiš malo da pričamo o tome? Pa može. Zanimljivo je to. Ja sam jednom napravio grešku da sam išao na jednu edukaciju i bila je u drugom gradu i moj klijent na coachingu je također prijavio se za istu edukaciju. Odnosno, ja sam držao edukaciju, a on je bio, odnosno, tako on je bio učesnik i
ja sam ga ajde rekao da ne ide on svojim autom, ja sam ga povezao sa sobom u autu. I to je bila greška, zato što je on negdje kroz tu vožnju koja je trajala 4-5 sati, naravno upoznao dio mene kao privatne osobe. I negdje je poželio da vodi život kakav vodim ja. Gdje je zapravo imao potrebu da to prekopira i to nije dobro, jel? To je bilo davno, naučio sam iz toga da bez obzira koliko ja smatrao da je to onako humano, da pomognem i tako dalje, to nije dobro. Jel? Ipak treba postojati granica, isto tako nekad klijenti imaju potrebu da kažu, idemo večeras na večeru, da proslavimo postignuće cilja. Hvala, žao mi je, ali dok smo u procesu ne možemo ulaziti u takve aranžmane. Jel? Ne možemo ići sa klijentima na večere. Ono što se također zna nekad... Izvini zašto te prekidam, ali pada mi na pamet da, pošto pričamo o raznim nekim bliskim temama, intimnim sa klijentima, oni često imaju utisak da smo mi njihovi prijatelji. Tako je. Često ljudi imaju problem s tim da nazovu termina koji dolaze, da nazovu sesija ili seansa. Nek to zove naš sastanak, naše druženje i tako dalje. Ja ih uvijek vraćam na to da je naziv toga sesija na coachingu, seansa na psihoterapiji, da upravo ne steknu taj utisak da smo prijatelji. Klijenti često imaju pitanja, vrlo česta pitanja su o religioznosti, o nekim stavovima, recimo o LGBT populaciji, o svjetskim sadušavanjima i tako dalje, pa nekim protestima i tako dalje. Ja se negdje uvijek čuvam toga da ističem svoje mišljenje, ne zato što ga ne želim da ga podijelim, nego zato što postoji opasnost da klijent onda ima moje mišljenje, a ne svoje mišljenje, što nije dobro. I onda ulazimo u to, prelazimo granicu prijateljstva, ulazimo u nešto što više nije radni savez, nego je nešto drugo. Ok, i sad dolazimo do ovog drugoga, taj čuveni transfer. Šta to znači? Ja, transfer je kad zapravo nekad klijent u nama prepozna nešto više. Da li prepozna u nama nekog svog člana porodice, recimo ako je izgubio oca vrlo rano, nekad imamo osjećaj da klijent u meni vidi svog oca, recimo. Vrlo je važno da se znamo nositi s tim kao profesionalci i da ne dozvolimo to, da ne upadnemo u takozvani kontratransfer, da sad mi vraćamo tu svoju očinsku ulogu klijentu, da ne radimo na tome da mi sad stvarno njemu glumimo oca, zamjenu, nego da postavljamo stvarno granice. Tu se lako sklizne kad nismo prošli taj lični rad i vrlo lagano ulazimo u te neke uloge. Ako je klijent u nama, recimo, vidio svog oca, velika je vjerovatnoća da smo mi dali neki povod za to, da smo mi možda u nekom ko sjedi preko puta nas možda pružili neki možda očinski savjet ili djelovali tako, pa da je to klijent u nama prepoznao. Upravo kao što ti kažeš, što je lični rad nas negdje omogući nam da upalimo lampicu kad osjetimo to da ne dozvolimo to i da naravno vrlo otvoreno s klijentom o tome razgovaramo, da ne bude to nešto što mi izbjegavamo jer klijent to osjeti, nego da zaista otvoreno kažemo na što te ovo podsjeća, da li ovako kako razgovaram ja s tobom si ti očekivao da tvoj otac razgovara s tobom, ili na neki način vrlo onako pažljivo, ali osvijesti klijentu da mi nismo njegov roditelj ili bilo ko drugi. Ja transfer nekako objašnjavam kao kad prvi put vidimo neku osobu i imamo neku emociju prema njoj koja nije primjerena. Naprimjer, ja se tebe prvi put vidim i nekako ili te mrzim ili si mi mnogo nekako drag. Zašto? Tako je, zato što vjerovatno ja nosim nešto, ti budim u tebi što ti vežeš za neku drugu osobu koja ti je draga ili ti je manje draga. Tako, naravno, to se događa i na coachingu i možda negdje i zato neki ljudi koji i nisu zapravo profesionalni coachevi, na društvenim mrežama neko u njima možda prepozna nešto što
ih podsjeća na neko koji im je drag, pa zato se odluče za rad s njima. Vidi, evo, negdje mi sad pada na pamet, možda nije usko vezano za ovo, a to je upravo da se zna nekad dogoditi da ne kliknu coach i klijent, da jednostavno nemaju neku zajedničku energiju. I po meni je isto tako vrlo opravdano da coach kaže, hej, mislim da ovdje ovo ne ide baš nekako. Ja uvijek volim s klijentima i na coachingu i na terapiji negdje nakon nekoliko susreta stvarno ući u tu temu, neku kratku evaluaciju kako to ide, kako je li klijent zadovoljan, negdje i mi primijetimo da se klijent otvorio ili nije. I ne mora to biti da je ni stručnjak da je loš, niti da klijent nešto ne želi. Jednostavno ne kliknemo, to je vrlo važno da to iskomuniciramo, možda preporučimo nekog drugog i po meni je to zaista fair. Nekako i klijenti imaju različite utiske o nama. Za neke smo fenomenalni, briljantni, savršeni, za neke smo, bože, nikad ne bi radio više s tom osobom. Zato što unosimo različite stvari u taj odnos i prosto sa nekima i mi kliknemo ili ne kliknemo, također i oni. Tako je. I treba se i nositi sa tim, možda i to važno da ga kažemo za kolege. Jest. Evo ja recimo uvijek poslije na kraju procesa klijent ima mogućnost da popune i evaluaciju i onda iz toga onda često vidim šta je to što i ja trebam da mijenjam, šta je to što je njima važno, šta je dobro u tom procesu i šta je ono što ja zapravo i ne želim da mijenjam. Nije nama zadatak da se mi prilagodimo svakom klijentu, svoj način rada, u smislu ako to baš nije u skladu s našim vrijednostima. Naravno da se trebamo prilagoditi u smislu tehnika. Ako vidim da klijent da više voli gledati, ako ima neku zadaću ili ga zanima neka tema više, ako vidim da više voli gledati video, ja mu radije pošaljem video nego da mu dam knjigu. Ali ako primijetim nešto što nije u mojim vrijednostima ili se kosi sa etičkim kodeksom, onda to i iskomuniciram. Bio jedan klijent koji je htio na susretu da radimo na tome kako da on nagovori svoju suprugu da ona radi nešto kako on želi. Mislim, to zovemo manipulacijom, to ne možemo raditi na seansi. Dobro, to se često dešava. Tako je. Da neko dođe sa idejom kako ja da menjam nekog drugog, a ne sebe. Tako je. Vrlo je važno da takve stvari prepoznamo i da onako lijepo to obradimo i ispitamo zbog čega, kako, ali to ne možemo pristati na sve ono što klijent od nas očekuje. U kojim životnim situacijama vidiš da coaching baš pravi značajniju promjenu? Vidi, ljudi dođu na coaching vrlo često da potrebno mijenjaju nekog drugog. Na primjer, ja imam problem u komunikaciji sa kolegama na poslu, šta ja mogu da uradim da oni rade to i to. Ili moj šef je takav i takav, ja kad s njim razgovaram kako da ga smekšam i tako dalje. I recimo kroz coaching ljudi shvate recimo da ne mogu promijeniti nekog drugog, ali da mogu mijenjati sebe. Odvratno. I to bude recimo zaista onako sjajan uvid kada oni shvate da je do njih, da nije do ove druge osobe. Da je do njih što su pustili da im neko prelazi granice. Da je do njih što ne odgovore to tu, nego to ponesu kući pa onda istresu tamo. Mislim da je ovdje, baš za komunikaciju, nekako prvo najvažnije ta jasna komunikacija sa samim sobom. Da je meni jasno. Nekako čini mi se da to ljudi ne percipiraju dobro. Baš taj deo. Tako je, da vidim, mislim, ljudi nisu niko pa nije, nismo svjesni da je nešto do nas. A kad je komunikacija u pitanju, uvijek je do dvije strane. I ja često kažem i onaj drugi sagovornik, i on ima roditelje. I on je nešto ponio, neke odbrane i uvjerenja iz roditeljskog doma. I to je recimo vrlo zanimljiva stvar, ali isto tako vrlo zanimljiva, imamo ljude koji sebe okrivljuju.
da su oni krivi za nešto, naravno jer im je tako lakše, njihovoj psih, to im je jedna od odbrana, i recimo gdje oni na coachingu shvate da nije do njih, da ne mora biti sve do njih, da može biti do nekog drugog. I tako da, evo, recimo, to ako bude sjajna spoznaja kad oni steknu neki alat, neku dobiju neki kolno pištolj na vodu koji su imali, ali nisu znali da mogu sipati vodu u njega, jel? Pa sad bi oni prskali oko sebe, jel? Tako da je ta spoznaja, ok, ja ne mogu mijenjati svog šefa, ali mogu mijenjati svoj odnos prema njemu, mogu postavljati granice, mogu jasnije komunicirati ono što mislim, to onako bude super, jel? Jer ljudi mijenjaju po 3-4 posle, kaže, uvijek mi se događaju takve kolege. Pa zato što si ti uvijek isti. I kad promijeniš i radno mjesto, i imao sam klijentkinju koja odšla u Dansku. Isto sve, ona je mislila ne treba joj više, sad drugi radni ambijent, sve isto je se počelo tamo događati, zato što je do njenog ponašanja, jel? Da ona svima se stavlja na raspolaganje, radi sve za svakoga, i iz potrebe da ne bude odbačena, da bude prihvaćena, jer to kad je shvatila, kad je izgradila to u sebi, da ne mora to tražiti od drugih, onda su i ljudi oko nje se promijenili. Jel? Odnosno nisu se ljudi promijenili, su promijenili odnos prema njoj. Jel? A to sad što pričaš, često se dešava u stvari da ljudi pokušavaju da menjaju geografiju, a ne da menjaju sebe, i onda promjenom, mesta, stanovanja, posla, na kraju shvatimo da se sve dešava isto kao i ranije. Zato što mi kad se rodimo zakačimo torbu na leđa i punimo je cijeli život. Neke stvari su nam lako dohvatljive, neke vidimo, neke su u podsvjesnom, neke malo teže, a one koji su skroz na dnu, njih ne možemo sami. Jel? I zapravo upravo na tome radimo na coachingu i psihoterapiji, upravo dohvaćamo te najdublje stvari koje ne vidimo sami. Jel? Jer klijenti, evo recimo imao sam jednog klijenta i nekako sam ja želio testirati da vidim je li on svjestan sebe, i dao sam jednu knjigu da pročita i dolazi nakon 7 dana i kaže, ona knjiga je sjajna. Sve tamo što piše, je sve moja žena. Normalno. I gdje mi je bilo jasno, i onda ništa mu ja nisam rekao, nakon nekoliko mjeseci on dolazi i kaže, sad znam što sam mi dao u knjigu. Sam sve bio ja. Evo, zato je važno, to mi je nekako najdraže kad ljudi uvide da je zapravo da oni imaju taj, ne da je do njih, nego da oni imaju mehanizam da upravljaju time kako će drugi komunicirati s njima. Sad imam još jedno pitanje, dolazi iz sfere nekako psihodinamike, odnosno mi kao psihodinamičari ne svedočimo nekim spektakularnim promjenama, kao možda neki drugi pravci, ali svedočimo nekim dubokim promjenama koje naravno za sve potrebno je vrijeme, i onda je nekako i za naš pravac baš to važno da neke stvari prosto potrebno je vrijeme, da nešto što je nastajalo ili ti obrasci 10-15 godina neće nestati za 3 dana, kao ono što se Nebojša stalno zeza, 3 dana do samopouzdanja. Da, ovi kursevi brzi, instant. Znaš šta meni tu bude zanimljivo? Recimo, dođu ljudi koji kaže, ne sviđa mi se ovaj posao, puno mi je ovoga, ili imao sam nedavno jednog političara koji kaže, ja ne mogu, ja izlazim iz politike, ovo me previše me opterećuje i tako dalje. I gdje onda, kažem, ljudima stani, ne donosi nikakve sad si došao, sad sačekaj da vidimo šta se tu događa. I ono što bude, što ti kažeš ovo najdublje, bude zanimljivo kad ljudi osvijeste da im je zapravo jako dobro. Da nisu svjesni da im je dobro u životu. Nego vjerovatno gledaju ove društvene mreže, neke druge ljude, misle da je drugima puno lakše, i gdje zapravo nadograde sebe, evo možda postave granice ili promijene neka svoja uvjerenja i shvate zapravo na kraju tog coaching procesa da im je dobro i da ništa ne trebaju mijenjati. To je onako, u biti nisu ništa promijenili, nisu ništa dobili na tom coachingu, a ipak je bio jako dubok.
gdje su na kraju bili jako zahvalni prema sebi, što su postigli puno, što im je dobro i zapravo da samo nastave tako s nekim drugačijim pogledom na svoj život. Pa to je baš značajno nekako i da pričamo o tome da možda i ti obični životi koji ništa spektakularno nisu, zaista neko se puno potrudi baš da ima taj običan jednostavan život, najjednostavniji. Tako je, ja to kažem, to je bogat život. Bogat život je onaj život u kojem imamo ono što nam treba. Ne mjeri se bogatstvo novce, nego upravo time imam li ono što me čini sretnim i to je to. Da, samo što sad na drugoj strani imamo te društvene mreže koje nam plasiraju kako treba da izgleda neki život i onda kao uporediš ovaj naš život koji tako jednostavan je, prijatelji, posao, porodica, ništa značajno, a sa druge strane imamo, ne znam, avanture, putovanja, avioni, kamioni. I onda, baš to što si rekao, da nekad treba samo da promislimo i da kao, ali ovo je baš dobar život. Iako nije ništa spektakularno. Kažem, odgovor na tvoje pitanje, ono kao ništa, a ipak je jako, jako duboko. Nije došlo ni do kakve zapravo promjene, ako govorimo o nekoj suštinskoj promjeni, nije promijenio posao, nije donio nikakve spektakularne odluke, nije otvorio novi biznis, ali je ovamo neka jako duboka promjena zapravo samo u promjeni pogleda na vlastiti život. Juče smo nešto pričali o zoni komfora. I sad meni je to bilo onako zabavno, zato što mi se čini da kao sad svi to baš propagiraju, izađi iz zone komfora, ne znam, stalno budi na granici, izlazi pa se vraća. A zaboravimo baš onaj deo gde sam se ja toliko trudila da ovaj moj život sada bude baš to i da sam ja sad došla do te zone komfora i da mi je okej. Tako je. Imaš kaže što te ne ubije, to te ojača. Znaš, mi kaže, dobro, a dokad ćemo se jačati, Tako da, nekad, ja recimo znam pitati klijente kao klijente, ja pa znaš, pušim, dobro, jel ti smeta to što pušiš? Pa i ne, pa nemoj to ni da mijenjaš, ako ti ne smeta, nemoj ni mijenjati to što pušiš. Bitno je da si ti autentičan i da tebi to odgovara. Drugo je ako tebi to smeta, pa ajde radimo na promjenama navika. Ali ako tebi odgovara to što piješ 3 kafe dnevno i to što pušiš kutiju cigara, ti ok s tim, ma super sam s tim, ma ne mijenjaj to. Ok, znači nema potrebe da pravimo sebi nešto što nam ne odgovara. Ja uvijek molim klijente kad dođu da ne preduzme nikakve velike promjene. Klijent bi, kad dođe, on bi odmah i da ide na fitness i da prestane pušiti i da se zdravo hrani, to ne može tako. Jer sva ponašanja koja imamo nastala su u nekom trenutku kad su nam bila potrebna. I organizam zato i radi to jer smatra da radi dobru stvar. Neće, pričali smo malo prije o djetetu i daljinskom, neće organizam dati da mu sve te igračke oduzmemo za jedan dan. Ajmo jednu po jednu. U tome sam skroz potpuno razumijem. Sad, ovo je jedno pitanje, a to je šta stvarno znači kad klijent dođe? I kad ga možda neka osoba prvi put vidi, čuje i validira to ko on jeste. Vidi, evo, kad držim edukacije, evo i za Oli i neki drugi kao i ti, nekako uvijek se trudim da provučem edukantima to da je prva lekcija koju trebaju naučiti jeste da nauče slušati klijenta. Ne da se trude dok klijent priča, da on smišlja neko novo pitanje ili da, pauza da ima, da kaže koče, ja sad treba mi sad minutu da ništa ne kažem. Nekako u današnjem brzom životu. Samo izvini što te prekidam, samo je nekad potrebno da budemo prisutni. Tako je. Nekad klijenti nemaju to iskustvo da ih neko čuje, da ih neko sasluša, da neko da kaže hej, vjerujem ti da ti je to teško. Evo imamo danas puno muškaraca koji su od kojih se jako puno od njih očekuje.
Ja govorim naravno i o ženama, ali govorim uglavnom o klijentima koji su muškarci, koji nemaju mogućnost da kažu ni supruzi, ni roditeljima, ni okruženju da im je previše. Nemaju prostora da budu ranjivi. Tako je. Niko im ne vjeruje. Evo, govorili smo malo prije o psihosomatici. On ima neke bolove. Izvadi nalaze, dođe kući, nalazi uredni. Njemu niko ne vjeruje da njega to boli. I on se zatvara u sebe i on miri se s tim da nema nikakve promjene. Živi s tim i to je tako. I ono što, upravo to što on doživi na sesiji je da kažem, ovdje stvarno neko me čuje, neko mi se posvećuje, neko ne negira ono što ja kažem. Možda ne razumije zato što nije bio u mojoj koži, ali vjeruje mi da imam taj problem i vjeruje mi da to je jako, mislim da je to najvažniji dio. Bez toga nema pravog coachinga na psihoterapije ako klijent nema povjerenje da nam kaže ono što misli i da ima kod mene uvijek na stolu stoje maramice koje se vrlo brzo prazne i ja kad osjetim trenutak da klijent ima potrebu da pusti suzu. Šta se često događa da klijent obezvređuje tu situaciju tako što ima neki lažni osmijeh ili pokuša da intelektualizira, da potisne tu emociju nekim zaključkom, da to prenese na kognitivni nivo. Ili čak ja kažem stid. stop. Ja kažem stop. Gledaj me u oči. I samo poteknu suze. Ti trenuci su jako. Dođe klijent kaže, ja nisam zaplakao 20 godina. I ta bliskost koja se tu dogodi je puno važnija od toga koji sam ja pravac ili coaching ili terapijski završio i koje akreditacije imam. A ne da ja pripremio sam danas 15 pitanja za klijenta, sad ćemo mi svi tih 15 pitanja moramo da obradimo. Jel? Nema toga. Ako klijent dođe na business coaching sa problemom da se jutros posvađao sa suprugom, nema od tog coachinga taj dan ništa. Vrlo je važno taj dan da ga pustimo da se izventilira i da riješi temu od jutros. Jer neće on tu temu koju mi danas on je mislima negdje drugo. Puno je važnije da se posvetimo tome, to što je njemu jutros bilo. Tako da je tu ovo što ti kažeš bitno da ga čujemo. Ako je došao i pokaje, jutro sam se posvađao sa suprugom. Da mi ne kažemo, dobro, ajmo mi ovamo gdje smo stali prošli put. To ne ide. Coaching i terapija se događaju u okviru stvarnog života. Ne možemo tu izdvajati kao jedan sat trenutak koji je onako nešto drugo. Klijent se i kad dođe ponaša isto kao i u stvarnom životu. Jel? Tako da je to da ga čujemo osnova kompletnog terapijskog ili coaching rada. Recimo, naročito u business coachingu se to često dešava da ljudi imaju ideju da kao emocije sklonim po strani i sad ću ja da se bavim poslom, a to što sam se ja pozvaćao sa ženom jutros apsolutno nije važno. Mi negdje nismo svjesni da čovjek ne može biti bez emocija. Mi možemo da ih ne prepoznamo i da ih potiskujemo, ali mi uvijek imamo emocije. Znači, ne može, biznis bez emocija ne radi, jel? To ne postoji. Tako da, naravno da mi nećemo nametati klijentu, onako kaže, ok sam, možemo danas nastaviti, ako vidi, nećemo ga forsirati, tjerati da priča o privatnom problemu koji je imao jutros, ali mu trebamo, ako ništa, omogućiti prostor da kaže ono što ima, da se otvori ako želi. Koji trenutak te podsjeća da ovaj naš posao ima smisla? Meni, na primjer, ovo je jako važno pitanje. Zašto ja ovo radim i zašto ovo meni ima smisla? Mm-hmm. Vidi, ja imam neku praksu koju većina mojih kolega ne radi. Ja poslije svake i seanse i coaching sesije pišem za klijenta kratke bilješke i neke zaključke koji su na nivou onoga do čega smo i mi stvarno došli, ali na tom terminu. I meni je to važno zato što se ja uvijek mogu podsjetiti kako je to bilo ranije, ali isto tako da klijent vidi svoju promjenu.
I nekad mi je onako ono gdje se ja osjećam vrlo sretno i zadovoljno, ispunjeno i zahvalno što se bavim ovim poslom, jeste kad pročitam nekad prve te bilješke, nakon možda pola godine ili godine, kad spoznam promjenu koja se stvarno dogodila u klijentu. Ne samo u postizanju ovih ciljeva koje smo zacrtali, nego u načinu razmišljanja, prepoznavanju emocija, rušenju ovih odbrana koje postoje, bliskosti koju klijent pokazuje i tako dalje. Znači to kad zaista vidimo tu promjenu koju smo napravili kod čovjeka, kad vidimo njegovu promjenu u ponašanju, kad jednostavno, recimo ja sam coach koji je onako poznat po tome da koji je vrlo direktan i koji ne voli zadržavati klijenta duže nego što treba. I nekako ja volim klijenta potica da kaže, dosta ti je mislim, ovo smo riješili sada, nema potrebe više da dolaziš. Ajde dalje sam, ne treba ti štap, imaš 2 noge, ne treba ti štap, možeš i bez štapa. Ajde probaj. I to mi je nekako kad ga ispratim, znaš, kao dosta ti je. Evo ti popuni evaluaciju, tu sam, naravno, možeš se uvijek vratiti s nekom novom temom, ali ti je dosta. Ja nekad imam strah da klijent sebi kaže, imam coaching, ne moram ja o tome, to ću tamo. A to nije dobro, jel? Nije dobro da se klijent navikava na njej. Mi mu trebamo dati alate da to može sam i voditi ga ka toj samostalnosti. I to mi nekako bude, baš osjećam se super kad klijent kaže mi, šta misliš da sad, imamo još iduću gdje ćemo mi ovo sve malo da sumiramo, evaluiramo i da to bude to. To mi baš bude neki sjajan trenutak kad kažem, drago mi je što radim ovaj posao. Hvala ti puno i hvala ti što si ovako baš delio neke priče i lične i profesionalne i drago mi je što si došao u Niš. Hvala tebi puno na pozivu. Evo i nama je bila prilika da se i uživo upoznamo, iako nekako imam osjećaj da te dugo godina već i znam. I vrlo rado sam u Nišu, nisam dugo bio tu, tako da evo bila je prilika i da dođem i da uživo napravimo ovaj podcast u ovom vašem divnom studiju. Ovo sam rekla samo zato što ti ne znaš tu priču, nisam ni podelila sa tobom. Ja sam držala edukaciju tvojoj grupi i kad sam videla ko je sve tamo, odnosno da si ti tu, to je meni bilo jako izazovno, pošto sam te poznavala sa nekih drugih, mislim da sa EMCC-a nešto sam te viđala ranije i onda mi je bilo u fazonu, ali šta ja Jasminu sad da držim? I nekako da držim u smislu da predajem što ti već ne znaš. I nekako je to bio moj izazov da ja budem, da sebi izazovem kao edukatora, da nekako rastem na neki način. I zato to kažem, zato što sam znala koliko čitaš, koliko se edukuješ, mnogo toga sam znala o tebi i onda mi je to bilo nekako moj jedan korak i zbog toga želim da... Iz zone komfora. Da, bukvalno iz zone komfora, jer kao... I onda, ne samo to, nego sam ja imala i tvoju podršku koja je meni bila značajna u tom trenutku, jer kao mogo si bilo šta, bio si mi jako dobar kolega i hvala ti na tome. Hvala ti puno što to spominješ. Sjećam se tog modula i znam da smo se čak u pauzi dopisivali, sam ja nekako imao potrebu da ti kažem, tu sam ako bilo šta zatreba, tu sam, jel? To pa da, jako mi je značilo to. Super. Drago mi je što to spominješ sad. I sad, evo, pošto smo nekako pred kraj, ti si doneo neke knjige. Mm-hmm. I ja bih voljela baš da nam podeliš zbog čega si, to je da nam kažeš zbog čega si baš te knjige izabrao i zašto su one tebe bile značajne. Dobro. Evo prvo ova koja je malo onako profesionalnija, kako stvaramo emocije od ove Lise Feldman Barrett. Ona je vrlo savremena i vrlo je onako drugačija, koja totalno, ona je baš za profesionalce, teška je za čitanje nekom ko nije stručno u ovome, ali evo baš je preporučujem kolegama, zato što ona otkriva jedan totalno drugačiji pogled na emocije,
da emocije zapravo da se ne rađamo s njima, da one nisu odvojene od tijela, da je način na koji se stvaraju i dosta recimo se poklapa s onim što ja imam u okviru svoje fiziopsihoterapije, tako da mi je onako vrlo zanimljiva da nije to da mi imamo emociju pa da ona izazove neku kogniciju ili obrnuto, nego da se zapravo ti procesi događaju paralelno. Isto to da se mi ne rađamo s emocijama, nego da ih stičemo u svome odrastanju i da zapravo emocije ne postoje same po sebi. One su socijalni konstrukti, čovjek ih je izmislio, ne postoje, ali ih je čovjek izmislio u smislu termina. Na primjer, ako mi u prirodi postoje biljke, ali čovjek izmislio kategoriju cvijeće. U prirodi ne postoji cvijeće, postoje biljke. Tako isto i emocije. Emocije su socijalni konstrukt koji je čovjek izmislio, ali su stvarne. I ona baš govori o tome kako se zapravo emocije, gdje nastaju, da one više, da je prevaziđena teorija da one nastaju samo u jednom dijelu mozga, nastaju u kogniciji, u drugom nastaju emocije, da recimo emocije nastaju isključivo amigdali, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Ne moramo se složiti oko svega, ali da je onako vrlo zanimljivo osvrt na emocije i na ono kompletno tijelo. A druga knjiga koju sam ponio je onako baš za svakoga, možeš ako misliš da možeš. Recimo ova vrsta ove knjiga je nastala opet, što sam malo prije govorio, nakon Drugog svjetskog rata, kad su ljudi imali potrebu da im se probudi nekako motivacija u njima za budućnost. Tako da ona onako ima super nekih sjajnih primjera savjeta. Ja nekako nisam zagovornik toga da čovjek misli da samo pomisli i ti to odmah možeš, možeš sve u životu. Nije to baš tako, nego meni recimo onaj poznata zakon privlačenja bio mi je previše onako nepotkrijepljen činjenicama. Ja neko ko je onako sebe smatra naučnikom i to nije bilo dovoljno. I onda sam istraživao dalje, to nema sad u ovoj knjizi, ali ona me nekako potaknula na to, je da zapravo mi nekad imamo strah od toga da i zamislimo da nam može biti bolje. A to je vrlo važno. Na koji način? Evo recimo, ja sam imao klijenta koji je trebao da promijeni radno mjesto. I on je za 7 dana trebao da pređe iz jednog centra za rad sa djecom u neki drugi. I on je imao strah od toga, od novih radnih kolega, kako će se tamo snaći. I ono što smo mi radili tih 7 dana jeste da je on zamišljao da dolazi na posao, da radi s kolegama, da razgovara i tako dalje. I on kad je otišao 7. dan, bilo mu je kao da kad je otišao 7. dan, dolazi 1. dan na posao, bilo mu je kao da dolazi 7. dan. Zašto? Zato što naš mozak ne zna razlikovati stvarni događaj od zamišljenog događaja. Ako mi zamislimo neku situaciju, bila ona loša ili dobra, naš mozak stvara neka, da tako kažemo, video u glavi. Nastaju neki neuroni i sinapse i to čini tu situaciju našem mozgu poznatom. Ako mi to više puta ponavljamo, to se sve više i više urezuje u naš mozak i naš mozak radi ka tome da to i nastane. Bez obzira bilo to loše ili dobro. Tako da je to negdje i naučno dokazano da mi onda težimo ka tome onome što smo zamislili. Ne znamo razlikovati. Neke ljudi dobiju panične napade zato što odigravaju neke crne scenarije, jer mozak ne zna razlikovati jesu oni stvarno bili ili smo ih samo zamislili. Sad, i ova knjiga govori o tome da možemo prebaciti to i u pozitivno. Ako razmišljamo o nekim pozitivnim stvarima, nešto što želimo da se promijeni u našem životu, onda će nam biti puno lakše ako to odigravamo u glavi, jer je to onda našem mozgu već poznato. Da li imaš nešto za kraj što te možda nisam pitala ili možda da pozovemo ljude da nam se priključe u ovoj profesiji? Pa naravno, vrlo rado, upravo bih volio za kraj pozvati ljude da razmisle o tome imaju li neki od ovih
strasti ili kompetencija koje su potrebne da budu coach, da upišu stvarno neku dobru školu, što kaže naš Nebojša Jovanović, ako želite da vam bude teško, da puno učite, da radite, da traje dugo, onda dođite u našu školu, jer ona je zaista takva, škola coachinga, psihodinamskog coachinga je zaista takva, ona daje jako puno znanja i i alata i tako dalje, priprema edukante na akreditaciju, tako da u svakom slučaju pozivam ljude da upišu OLI ako se odluče za coaching i da pridruže nam se i jačamo ovu profesiju i činimo je, brišemo ove predrasude i stereotipe o coachingu. A isto tako želim pozvati ljude koji žele probati coaching, da jednostavno testiraju, opet kažem, da provjere ko stoji iza toga. Evo imali smo i Colossal Minds, naše kolegice Maje Ruger, isto tako da imamo bazu coacheva gdje mogu pronaći nekoga za sebe, gdje znamo da su i akreditirani, da imaju iskustva, tako da, evo, a mogu se javiti i meni, tebi, i kroz komentare i lično, tu smo da im damo dalje informacije šta im treba. I stvarno, želim se tebi zahvaliti puno na pozivu, puno mi ovo znači. Hvala ti što si koncipirala ovaj današnji razgovor tako da si mi dala puno slobode da navodim neki primjere, što je meni važno, tako da vjerujem da će prepoznati ljudi koji budu gledali da nisu namještena pitanja bila, da nismo imali probu prije ovoga, da je zaista vrlo spontano bilo. Hvala ti na tome. Meni je važno bilo da pričamo o coachingu, ali da pričamo o coachingu na jedan drugačiji način. Uglavnom, ono što je do sada bilo i stalno nekako na neki način unižavanje onoga što on zaista jeste i koliko može da doprinese kvalitetu života. I onda mi je jako bilo drago da pričam sa tobom, zato što ti to što radiš, to i živiš. Tako je. Hvala ti puno na tome što si to prepoznala. Hvala ti. Vidimo se neki drugi Vidimo se, ja se nadam da ćemo ponovo da se družimo i da pričamo o nekim važnim, bitnim temama. Vidimo se u Sarajevu. Da, hvala ti na tome. Zapratite naš kanal kako bismo nastavile da snimamo i kako bi otvarale nove teme koje mislimo da su značajne i važne i o kojima se možda manje priča.